Биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыздар, анда сөзсүз түрдө подписаться басып чыкмасыны унутпаңыздар. Devo Nexia чыккан жылы 2010, объем 1.6, расход 6,7 литр. Басы 140 000 сом. Бортовой. Жақсы абалдан сатылат. 0555 56 79 60. 0555 56 Devo Nexia чыккан жылы 2001, объем 1.5, расход 7,8 литр. Коробка механик. Басы 110 000 сом. Экранда номерде байланышасыздар. Арзан база. КамАЗ 12 95 0553 95. 30 райондан барлық шарттары бар. Devo Nexia чыккан жылы 2004, объем 1.5, расход 7,8 литр. Коробка механик. Басы 140 000 сом. Жылы жарылғаны 7 тонналы жүк тасушы тура 2000 жылдан жоғары жарылған автоунааларына Devo Nexia чыккан жылы 2004, объем 1.6, расход 7,8 литр. Басы 130 000 сом. Çiligi yok, karakter родной. Hiçbirinin elinde çiligi yok. Devo Nexia чыккан жылы 2007, объем 1.6, расход 7,8. Коробка механик. Басы 120 000 сом. Devo Nexia чыккан жылы 2010, объем 1.5, расход 7,8. Коробка механик. Басы 170 000 сом. Ярдам берип коюңуздарды суранабыз. 2001 жылы жарылган БМВ сатылат. Принтер автоунаасына алмаштырылат. 0551 62 37 75. Devo Nexia чыккан жылы 2011, объем 1.5, расход 7,8. Коробка механик. Басы 200 000 сом. 12 95 0553 36 36 райондан бардык шарттары бар. Тегирмени менен сатылат. Бул жол Кара Суу жолу 81 01 02. 1993 жылы жарылган Devo Nexia чыккан жылы 2011, объем 1.5, расход 7,8 литр. Басы 180 000 сом. Allah razı olsun. Автоунааларына алмаштырылат. 0771 0771 25 11 64. Жарылган Mercedes Tesca автоунаасы шашылыш түрдө 150 000 сомго сатылат. Nexia чыккан жылы 2011, объем 1.6, расход 7,8 литр. Коробка механик. Басы 170 000 сом. Devo Nexia чыккан жылы 2007, объем 7,8. Devo Nexia чыккан жылы 2007, объем 1.6, расход 7,8 литр.
Коробка механик. Басы 130 000 сом. Шапалдағы Мерседес Ешка 220, автоунасы 59, 14, 68, Жеті 59, 14, 68. Nexia çıkan yıl 2006, объем 1.6, расход 700 литр. Коробка механик. Басы 130 000 сом. 0772, 64, 84, 68. К. Satılат C. Mercedes Ешка автоунасына алмастырылады. 0779, 53, 92. Nexia çıkan yıl 2010, объем 1.6, расход 7.8. Коробка механик. Басы 190 000 сом, кеми бар. Evo Nexia çıkan yıl 2008, объем 1.5, расход 7.8 литр. Коробка механик. Басы 180 000 сом. Evo Nexia çıkan yılı 1995, объем 1.5, расход 7.8 литр. Коробка механик. Басы 120 000 сом. Nexia çıkan yılı 2006, объем 1.6, расход 7.8. Коробка механик. Басы 140 000 сом. Nexia çıkan yıl 2008, объем 1.6, расход 7.8 литр. Коробка механик. Басы 140 000 сом. 1992 жылы чарылған сатылыш түрдө транзит номерімен сатылат 0777, 59, 14, 68. Nexia çıkan yıl 2007, объем 1.6, расход 8 литр. Коробка механик. Басы 150 000 сом. Сатылыш түрдө 64, 80. 2002 жылы чарылған Mercedes автоунасы сатылат C. Mercedes Ешка автоунасына. Nexia çıkan yılı 2005, объем 1.5, расход 6-7 литр. Коробка механик. Басы 150 000 сом. Nexia çıkan yılı 2012, объем 1.6, расход 7.8 литр. Коробка механик. Басы 200 000 сом. Nexia çıkan yılı 2006, объем 1.6, расход 7.8 литр. Басы 150 000 сом. Nexia çıkan yılı 2008, объем 1.6, расход 7.8 литр. Коробка механик. Басы 180 000 сом.
Rahmat.